Kani ketika Kazvani Shillong, Buntuan lies past of Nyo Panan Midam Wave, but Bedenkat, Opras pada Pusau Kilhats. Pada kumjuru klub na Snowingi, Haka FM, Shispa Point Henry, pada kumjuru, Haka News on Air app, Bat DTH. Pada kan report, Malam Free program dan Lempung Kikina. Kasih besok bakal main pi baru ki parok sahabat kam tam pi ki hab ki berat iwe ai ke pang pi han ke step bakal kapot kamu jelang mana ke simple kapot kena ala sipo itu malah pi program bakal pang bede bat pi ki hab ki berat pak kata long program dalam pong ki sina dia kena step ini malah pi ya program apa wajibnya jong ikong l mau kapang beden jong ke program dak step along Jingkeman Utrai, Long Gabor. Ki habret manusia mentahan program kenong. Sa iwan rap ko kalang. Dapi bandri mutwa. Bailis lakyang. Lidaman ki nongspong. Mibantay yaki mutwa. Bancungan marbanyang. Dasyalang mutwa. Melvrik nongkaw. Preciousan kakongor, pari Clifford, Watkat, pagi banyalap pendam ya kijing dem haji kita, kitong everyshine nakyang, pada keyboard part haban kit shooting. Tito mata yang syashkono ya kini ke program. Kalau ke bapen kemen yang syikat dek, banyok bentab yang sasisin hakalumpung jongki kena. Ngai kublei pi barok ki kunhep, bak ngadwai bo ublei unda kurku epi. Baro kini ki hap ki badan dekat bana hak studio bat kumjuru pi basngap na ye hak de step ni shim bentalang ban pusan halor kapang ke jingkmen utrai de kabor ngadal hang ni po studio dekat bagi kana na Shekina Academy tiashwa mangin jam shakmat ngan kerpat ikini kon hap bakin penito shwa yeladi ya to ikaketeng jongpi bat pisong kelas ayu tong ni sedang shwa na kiknak hey bat sabut pat sa kiknak shinrang ma ladies first kishit on dena kublai pibaro nga keteng sa iwan rap kur kalang nga shong kelas 4 kublai pibaro nga keteng da pibaro ni mutho nga shong kelas 6 kublai pibaro nga kerteng bayi sakya, nga shong kelas 7. Nga kerteng ni daman kinong spung, nga shong kelas 3. Kublai pibaro, nga kerteng bersenang nabanyang, nga shong kelas 6. Kublai pibaro, nga kerteng melvrik nongkla, nga shong kelas 3. Kublai pibaro, nga kerteng telephone kar, nga shong kelas 4. Kublai pibaro, nga kerteng num crossing, nga shong kelas 6. Kublai pibaro nga keteng taking talk nga shong kelas 6. Kublai pibaro nga keteng shanlang talk nga shong kelas 5. Kublai pibaro nga keteng prisasang kakung nga shong kelas 3. Kini ki bagi rap tem imak kidang bunkam kepen beksai dengan penito na mama ngidan hange I evershine lakyang iban tem ke gitar bat ihaban kit shooting iban tem ya ke keyboard to ye tu engaken Pia kemana mentas ni? Pia kemana deh? Dan pada em kibas ngusi. Dan reh. Te pila mana tu yengi balai bapi kemen. Miss longan ang? Hoi da pi long. Baru pia kuat em bante balai da pi kemen. Te tu in da pi? Miss ngamen namarba ngadang job again school debate competition men Friday. Ish, congrats da pi. Tony tap ti ke da pi ma. Dan don show iba kwa benit hu ingi balai ba pi kemen. Miss ngapat na kemen pangi full mas hakates. Ani start pai ba pchingai. Sanang le bahasa show mama ba pchingai. Honest. Tengah tap ti ke ni ba pchingai ro.
Dan syuk menunu kuat menungi. Mas, menenyam aku menha. Namar Iwan visit imaya skol. Kata kamu pisah skul. Always ke skol jungi kedan section. Ke di sekolah bat ke residential. Tak kamu pilak kemen bahadenya. Always. Dah, ngasih kuat ban perkemau yang baru. Bagi kejing kemen kedai kata ke balong abstract. Ngimla ban kata denya. Pilak ban kata kejing kemen. Pilak deh. Hendrai kidan pat kidak kibapan pau balibing kemen. Kumba smile deh dengan kemen ya kieng smile. Dan syuk kita kidak kibalapan ibang kemen. Miss, habangi kemangi kaang. Okey, pihak ang apa kemen deh. Nang ta? Miss, ingin tiru miss. Miss, habangi kemanam ngisi syalu miss. Miss, habangi keman ngirwai. Oh, kita baru berfikir kerteng hagini kapal kita badai sudah. Deh habangi kemen, ngishat, ngikang, ngikenti, ngirwai, bat kunjur ni smile. Deh, tiku boleh shibun itu jing jubak jumpi. Dia bangi buat pat di kapang dan sako bagi kentian. Bat kata kentian am kadai bor lani strength. Hai, haba ong bor lani strength. Bon sien ka kedau yellow pitem. Yaki kentai ni shenrang. Hai, ani lili boys kada ong ba shenrang. Dah. Jer kerteng yang kita kidak bapila ban describe yang kini kekentian bor lani strength. Miss Beksa. Hai, Beksa ni kata kekentian strength lani bor bon sien hangi ngishit perkabit balik Beksa le. Hendai dan syuk bukan ong lor kata kekentian bor. Miss, kabokan masyarakat haki sabah Hendrai hak cabian ladang istat ila bandan kabo. Hai, kebaong precious kedai badai ba kubleshi bon precious ba hipen kemau yang ba kabor kam da syong tang hiksa ba he ndai syong hakaja bien ta tingla so to ye gijing mut jong kini artli kentian plai so to ne di menta haswa minyak syakmat syakapang kadang pang baong kejingmen utrai long kabor lani haktian pareng. The joy of the Lord is my strength. Ngakwa by list in puli yakini dikhat nak Bible. Nehemiah kalong kapapra kadkot kabishpau. Lemne was musi namar kejingmen utrai kalong kabor jumpi. But nakishti upor shaki Filipi kalong kabasaw kadkot kabasaw. Tu pinya kameno hautrai halakasni tinga ang patu kamen. Kubleshi bon baili sikitu gijing puli jo pila na katieng jo ublay. Kababin kemau yangi syapang kata kejing kemen jo utrai. Tengan kli pi ko gijing kli. Pianang ni itu kejing wai kabaong. The joy of the Lord is my strength. Pianang ni Pianang pan ya kasih version. Pimenang tayong persang banyak, should translate kini kentian mah ngan omang aktin pereng, pi pedes pengelas kasih. The joy, okay, kejing kemen of the Lord is my strength. Oh, very good. Tangkum ta, ne? Kejing kemen jong utrai long kabor yang di mentang aku pinirwai di chorus. Try
Kublai shibon iaitu jingwai jong pi, hot, ilong iba lengkot, henrei, iba kit jemut pat haduk kata-kata. Miss, dan miss, sakawai kecing rai, kapag keren capang kecing men uterai. Pialang ita jingwai, manu banang? Miss, imelri inang. Okay, melveri inang mo, hai imelveri ali, hapruai. Miss, ikilifot iladat yang ada benda ikuat benda walang bangalong mas benda walang. Lang, kini kiwai pada pianang tu jingwai, kekoros pianang Okay, takin irwai imelveri, balik ikilifat, pi pada parok saya shimlang kekoros mah, tayo irwai kan? Najis rosi, syadis roba, najis umat, syadis samud, bajman jamudrai kapenham, bajman jamudrai kapenham. Nyalakan mom, pada sokspan, tujuan mentasyat man, bajman jamudrai kapenham, bajman jamudrai kapenham. Kublai shibon ni kejeng ruai kejeng pi kalau pasut tanah haduk kata-kata. Kidang kikentian kan yang tu kejeng ruai kebang kuat bagi ni pusan kambnya mo. Piatep kejeng kemen kawan kuno. How does joy come? Kawan kejeng kemen kawan na kebang itip ya ublay. Baru piatep em ublay. Pila ben describe you. Miss, ublay long badan bor. Ulong badan bor Tong syuk mana badan ban describe ublay. Miss blue do it. Ublay uday ba it dengi ma? Ta. Ublay ulong ba it, God is love. Tidak don syuk bakwa ban describe ublay. Miss, ublay ulong bayo ilot. Ublay ulong bayo ilot nama ublay dan syate sejrong ko yo ilot yang benri barok kan bagi lem yo ilot te ladang ia describe ini di long jo ublay shapang jo ublay nginum ko show ini program jongi te ngan sikulum no iki lightly definitions jong pi omentan but ngina ban bu ko ni ublay jongi ulong uba dan bor uba yet bat uba yo ilot dene dia habalong kumta kadem ngiban pensobhayu kadem bangin long kibasbun bat kaderu yengi bangin syaptieng u namarbalay ulong badan bor de dia habalong ong pensobhayu ngila banle kumnu pensobhayu namar ulong badan bor kumbong ever ngidei bane ki ban pensobhai udene to pilan ban ya ong hangni ki kita kiba ki bangila bane ban pensobhai ulay. Miss ngiran kaman hak. Iran kaman hak. Miss ngihapan ko ikmek pa. Ini ban ko ngo ya imei pa dene nanta. Miss, ngihap ko mo ikinohikai. Very good. Ngihap ko mo ikinohikai ru. Nanta, nang syo? Miss, yarap ikiwe. Yarap ikiwe haba? Dankam. Haba kidankam. Nanta? Miss, krekot bahamis. Krekot bahaman lang kuno. Long start. Basta, nanta? Pas bahaman lus na bene. Miss. Miss, ngiran kaman iya baro, miss. Katali kadai babakongsan na kata ngidi man iya baro. Miss, ngidem play. Ngidi ban pulie ya ketien jo ublay mana kasni. Miss, ngihap duay mana kasni. Katar ko badai bahabo ang i-precious ngihap duay mana kasni.
Teknik kiba pia jumut hanya kide kiba ngidan kam ban buat ki man kasni. Ta kiba arpan ni ongkom no ngide ban long kiba sebun de haba sebun de baslei ka jing iet de nam de na de ublei ulong sebun haduk kata-kata ba ula pha yu khon ba marwe jo u ba ron che seperti balong kuno ban pen emengi baro de upha yu jisu de namar bau u ie de nam u ie emengi takada upha yu khonju ba marwe to nga ki ai pat kita ki action ba pila ban le ban pen i ye ka jing ie jong pi shakiwe Miss, shedon rumus tang ni sherlang katifin. Si perlok darak jeng bamba bang masyad imay. Shedon Miss, habapang nilecho. Kataru galing badan kam haduk kata ay mensi mo. Itu bapang. Anta? Mas habakiwe kisusi ngitang sim. Kataru galing badan kam ha. Dari perlok jeng basosi. Ngili aku no, ngili ay mensi mekide. Anta? Miss ngila kailang. Kung kikon hap kibarit later habay la kailang kapan ibang iet. Miss lagi perlok ikut ini akibat pati jongki ladang ilat ni aji ki. Kataru kadai den ama baki khat de baki iet bahaba ngilat pada kapan ibangi iet yaki. Dai. Te kulai shibun kini ki hap ba iet barok kiba ai kini jujubak kiba sultanat kiba long very clear. Tolin pet pat sa kabalay ma ka description jompi kabapi describe chang ublay. Haban kit yang kumno mena bo ublay jung ulong bo kumno. Be ilot. Ulong bio ilot but dan ka CCTV kabala bani nujor but ka CCTV jong ublay. Pi serius no CCTV. Kipulik siya no limbak CCTV. Kinong tu, kinong perkelumah den bat kitiang deh. Kita kinong tu, dah kita badan CCTV kitiang. Piru dah pilih percaya kemanju email pa, dah kilap kitiang di haskul kitiang minum kai pilih percaya ki. Hayang pada ya kiman ya mama madu kitiang pilih apa kala. Kam kong san le kadai ba. Ublay jangi ulong pio ilot bat nakata kadaw ngiti ban tieng yu ma pikan ma pat ja yu adam ba kaim Kila persya musia ko kumulay. Kila persya bat ja yu ki sala kuno Mas kisya be nak perdan. Kisya be dai tihang ne kain pinsa so tuo ba ublay jangi ulong ba dan buar Tikumno pat pila ban kiar nakabasya ay punishment. Dahil kumam tu Adam ay siya ay punishment. Ni pa de, kung kikon ki jo blay pa de, teng siya ay punishment de. Siya punishment ang school. Miss, ni siya bait miss. Tang ba? Ni kulal pat bangin ng linsu. Okay, fikular ba de ayo ba de tip? Singi de. Dan siya, bakwa ba nang Miss ni haban panmaap. Panmaap na no. Ulay. Na ublay, na tanan siya. Dala bakla? Imay pa. Imay pa, nagimis, na isa din Nanta? Dan siya, bakwa ba nang Miss, ngisusi miss. Habasya punishment. Tawangi tipat baki dan iingi. Kung kikina school lay pili ban so tuo hai kata. The punish imis pim de ban dom pili ban tip de balay punish de ban long no bagi ie ye pi. Pitep ngaso kumba sya hikai happy ki kon hap. Ki e ba pi pili jum ni ko por ki long ru ki jing put ken ma wengi ma baga jing sya mai barabor ni ka jing sya. Punish ni barabor ka de ke e bawan ra ye ka jing ha. Ki ai jing sneng kumbaong I lidaman ki mis dan isa ki ai jing sneng de namar ki iet dengi ma ti kon hap ba iet ngin persyang kum ki kon jong ulay bagi de ban long ki ba pensung hai ulay ki ba subun ba ki ba iet ya ki para brio
But halor kita ke barok bat ngideban tiang buram yo blay. Ladangila ban bat gini ki characteristics nganget bagin experience ya kata kejing kemen bat kabor jo utrai. Ublay un kemen haba ngila ban ne kumtei. Bat un the kejing kerku ha kejing im jongi. Ladang yo ya kata kejing kemen jo utrai on don ki bala ban to no ya ka nangi. Kum ke kejing sosarong dan ni kijing pang dan ni kijing ngosi kijing do kijing germen dan ni kijing tiang kini barok kinum dan bor bantu ya kijing germen jo utrai nangi ladani em senda jo bat bot iki hukum jo ublay un ai ya kata highest joy kumba u ai ya un hemaya hakapor bola ban pendap ya kabantay ya kekenro jong ke Jerusalem. Kendiat chang le hamayama kanama pintem unie ude Hebrew. Ba kejung jo kalong ba malakapor ujuyai pendam yaladi hakamat jo ublay ba haki plans jo. Kedi kejung jo ne hamaya kalapen ngobha ublay. Sngap haki karakteristik jo ne hamaya. Hamaya ulong ubriu ubashur, ubashanya ublay, ubamrit ban keren ni gejing shisha, ubadwai klam dapot, ulong ru ubasngap ya kasur jo ublay. Ladangila banong kung hamaya, klam artien, kajing men jo utrai, bat kabor jo kadon ringkat bangi, bat nginut ken banong kumbaong ni hamaya. Kung ketudukat menanya bala puli ibailis ne hamaya kelonong ke bapra ketudukat bashipo ke baong bo ne hamaya o kumno kajing kemen jong utrai long kabor ya tiap bero nganget bagai jing shibenta jong pi hakan ke step hakan ke program jong kelumpung kena kanong long ke besep henry karon ra kijing kerku halo kijing im jong pi iwei Dwai ba ublay un pelong pi kung kekenro abaskem kung kekenro kebalawat penbaha do un hamaya. Lord, prepare me to be a sanctuary. Pietip sanctuary ka meaning to sanctuary de pietip de sanctuary kamot protection kata abaskem kebalawat protect ingin. Dia nganget ba pi kun ha baro pila balong ke kata sanctuary jong utrai pila balong ki rock ki scam pinum or pinum ha pinum kelan tinganget ba kani ke program kan ai ke jingir ku pi wei ba ngin penkut pat ke program ke jongi da ke jingwai ke bakran pang kata ke rock ke scam tinga kwa begini kena ki wai but ngin session biang pat hakawai ke por but ublay un ke ku pi baro Kublai Shibon. Kau
Habadet play somran ya program hapo jumnya jong el moro halor ka pangdeng kajikman utrai longgor bakal kapon ni pa play snatch one ya ka program kumjul di jiwai ku habadet la pusam shapi kiam bi lishim ta program pemutaran kilong I sai manarap kurkalang dati bandri mutho bai di sakyang lidaman kilong spong me bante yaki mutho Banchungan manunang dasyalang motho malverik nongkau precision kagamot padik lefet wadkar padik lerap pentem yang jidam mentan kalong I evasion yang ngatem kita pa I haman ki susting bentem keyboard katun tah badat ngilapay ru coba kejong program lumpung gisna matas step tidak adisiam yang pakatai go sinulai ngai play paro yang program berpenyang balalang fi na station yang kasbani silong Kendiri kasbani silong Nagastudio jongga Akashwani Shillong Parlok Nosna Hakuran Limpung Kikana Hakani Kasni Utrai Kata Artarik Ubana Jimang Arajar Kosang Ismo Kumeni Milayo Panwalang Shapi Yakapram Horokapang Gajinkamen Utrai Longabuar Yakini program Labinbiyang Dai El Mauro Bakini program Lawan Shapi Naga Akashwani Shillong Abats Ngap Yakaprogram Kabanbon